Mga naibantaw lang sa modality podcast around yung tujuan tiyang kaya cuma serta kapin wow ang sementara kot bagi kupularasan beni kating kaya pa naman kita o kaya bi kalau dia ran kesamban what ye kaisa ye kamsa plan rasa in someone mass lebih terlihat sekalian ay cuma kaya beni bang kupulan nang markigo wow bang kupulan soko lekant ko nananan ko nankanay ko ay cuma kapan kupulan iray palap kan government kan maususta o bin itita kan koros iray kaun mumutsa kan koros namiyan ang pumi ay cuma ramo ang bayamo operan ang reso lang kan koros bayak sa ramot nasa kulubay video program ng ramot ay cuma sa ramot Aban, bisa bukan mak relaut tua, relaut tua dari seksi. Umur kecil mereka ya punya kat peruan watak mendasan. Polisi saya kat sana nasalat. Kisin kanin kisnan. Wen kali, mau kajian baptis lah. Reson dan pilap cotan. Dia sih polisi kat tasan dan pilo. Masanya itu tuh nalang arus pasang, orang Israeli akatiang momen muruman, bekat pun. Apil kalau mereka kapitio, petito sana nalang. Masanya kue, begini pecah kembali, bikin kabur lagi. Ada, ni asal nalang Israeli kalau orang sisi dan sabtuan, sisi jari kat wasau ran paisa, setelah wasau ni ada. Malau kan, pilih yang sisi wasau, tulang kan, ambil parado wasau sini. Yemat sebelum wasan kawit, sansan puksau. Ibarat orang pelajak wasan kawit pun, mereka sausa mana kecil, dan lain sausa pun kecil kat lena ramut, kecil kat dan kapaya wan week and Lent kan rere kiran paisak. Pankak yang kecil asal pukcil yang kesawi mata-mata o kau tuan acai bau minister. Dan usaha kawit buat aglap silu bukan dasar yang dia cuma sawas kamera bukan kak sausa kamera ira lentot. Kayu ye Sabtuan sisis katindan, o pensa pun pada Sabtuan berkait bildan. Kerjau lower cup sisis ni yang uyaramas, o pen kecil pun atal ingkan bang sisis. Kesilu ye cakap cup, ni atal minyak kot, bela tamak caikin. Dan nanti yang tuan saudara, dan sensen dan saudara lent, o kapagat pakaian dan kelam wang ter Easter. Amo, ikamel maksud koros mengangi keseban Noah. Mereka kelam warap sidut koros dan masan tetaput, dan masan kawin dan Noah. Niarlap kot katen kuburan dan itu dia ban perang kamawai lesamba, ban katen perang tapiata, ban perang Tapi kita kesimpulan itu dia, Noah, apa, orang tak silman orang apa. Kau dalam bahasa Noah, kita nak popon dan man, makhluk wat isman, o mesuatu makhluk pin wat isman. Mampir o mangkarap, kupurang kau jadi, dan kamu malah suat, o lian kita Noah. Pinan kesibukan Noah ram paisak, o pong paisak, yemet Noah. Noah Sabtuan dan Nulikut. Oyet me kati itu baurkap. Ye murai me parato water tuka makasayada me baurkap niaga. Sebelum kut kilal dan kalangan ye kupurkap renkut. Ye ayah me sebelum ino
me sero ban prong ko wi la samba no nan ma ko san ko wi mo tele to le ko bana ka sale da me sabul man si spectators top tapil o tele prong la murai me saraw ya katum kot ki de mor kap mor makabran na ko ko yi kabay me katnya bon Jesus kot katun ko da me yito me kak prong kamo wi la samba yen kotten in samba o yaramas kot burada me ban kotten in samba o yeya rai na apal misalala irala kan apal kira so in samba kot burada en katkido Jesus pen logi da me train bil kat prong e wo kot o kan ni sabun no wi Monsi sa kata tapi sebelum mendadak means tadak anak asal bangga kompeten. Sebelum asal is na September ran pesa pun pesa. Asal pun kompeten pun kak kelki coach. Asal me panalana coach o kelki laut sang kan korespon sapa. O beliau song and kak kelki mana coach. Pokupuran coach and kak pawedi anan samba. Tell truck to supplement Jesus and so na September. Song dan be katunya. But sansan Ramon bato la bayo rotutuge ko di. Ele e ban kono telen ya tay ba together ran baisa on pom baisa and so say look and lentot. Kayo in so. We are on Jesus and cut apali sapol maput. Terus mulai Jesus kat dan Sabtu baisa pom baisa umurin na tayo post na. Ayi so mesetan so banyak apali ala sapol maput. Iyan kat da dongi sapol mana na kot kat kiyam pon wiya ke peni sene te ang peni. Menen maktek ban taman. Tuan ta dongan ng Christ katunya ni samba kamu tar meski mogat. Ukita na piru ya kilawin. Saya udah nangkat kamera, masih semangat, udah terkait bukan tukang dia bila pelau. Sedang sungguh sih, ente dong kisah pun mana-mana ni sopo, mana-mana yang yak sabi sang renkot. Ariau, en sungguh ye, sih en katin pongi setan. Ayat apa itu? Mana-mana. Aban kiai mana-mana, dengan koros pun kauntes yang apa. Ye song na kelen o kuni toto rapat. Kaslu. En song mesti jale sa rentelo. Akara lang ipon kangwangan tan basarolyo o patuana akamu sa pun kot akamu listisa do. Kot pangkat nasanya sa pun matulungan na bali kamu ba. Ito na Jesus pang kapoida. Bagyam tulo. Song, ye pun alam balaman o dengan koros ang peni, ang mango, kaya koros man balaman, wow, o dengan utan sa bulman coach. Karabay song, Jesus katindala na September, ye pun kat tadong sa bulman coach, malaman, misamo pun kat wiyagya alingan o intan na utan sa bulman coach. Kaya kat taduan ni Jesus, katindala na song. Katin pawai di terlalu, mana na kuam. Saya sudah anak kola eksosa. Tena lagi wasa toro pujalan nak trap, pujalan nak kabagi. So sama nara masuk tu temat. Namun kol mana teman kabagi. Namun kol mana teman kin kabagi bukan andi mana bukan counter armastekan. Sampai harus tekan sampai buat with rotorotana. Boleh bisa menaramas itu temat. Menaroke menkol mana. Labalab rangka tahun kita aramas tekan. Sebelum itu tahu kela sampai kindan nanti yang aramas kan ale o cuale nama suat kan. Aramas tu
bugat makin pegi tebel ya sabol men ko pasado ngong saman mogit siwat o men aleta down gi saman manaman misabu saman manaman and men kaunda samba may ko ni luot ni agatin lagatan ni luot Christ luot nan ton ka mga mahal pag-iwi sila luot nan sabton o ini nan luot po luot met kasaliyang tayo manaman and samba amagut nan mahal kot katkiyang tayo kot kasaliyang tayo kama luot ni sambawat pon kat katedayang tayo ni kilay sansala ton kabot and manaman and samba pon kisang kelay and tabel na kakao ni samba o kasaliyang tayo tamat utnan manaman mele tama mo luot di sa rosan ang samba i rosan o manaman me kiewok yang kakiewok yala rotorot ang marain sabton ang masalingan mena ang maur usap ni mele imet rosan ang kot isang salam tay nan maur ni matala o yes nan Jesus Christ bukidala manaman ang limpak pung o barak makin kamawedi wala kin kipa naramas o kin kapat naramas bang punang kot medje ko borbor anister pokono putelen klongwong nanaso apal hortor lent tel aramas anister atel aramas anister aramas en maray o ko borbor o pusun ita o mawar kap tela nana marangot en sincere na tayo mo o kaborbo na tayo mo yun ban o pusun mot ang kaksansay na tayo mawar at tayo kasay o wiliwiyakan o bukat karos ang kiyang lingan o wow ang kot sabol mga isaraw po ang kiyang tayo manaman o rosun ang duwala Christ kalangan ng coach. Amen.